SKTV ki Hakshel Plus meeting tabirba punamapu ahan maktada kurumjari. Hakshel Plus na miyam gitamak ngasidi role of advanced radiotherapy in cancer treatment haibisiki matang da thamjari. Cancer lying the radiation therapy na lawriba maru eba thodang singase khananaba American Oncology Institute Babina Speciality Hospital ki senior consultant radiation department ki Loinana radiation therapy rims the Hanana HOD Ubiramba Dr. Thangjam Dhaneshor Sharma Lejare Dr. Bu Ahan Magda SKTV ki Hakshel Plus ki Maike de Gitaram Nokcheri Dr. Ngasi se koina khanaga dawrisi mayamna di yam kamanoina di khangnaraba laina makhalamani cancer haibasi yamna su dreaded oba laina adum bam ori yamna su mi painingai oiba miyamna yamna masida makhan lady basida ka hena su khangning ba masiki damakta aduga kari degi tholakpano karamaina treatment tawgani aduga maigi masi curable oibra natraga adum lifelong ina legadabra haibiski matang yam kunna khanaga dawribani ahan mada doctor degi khangjaningi basi cancer si Manipur da maru oina yamna kaman oibase karam bragamba makhalgi cancer singno masi hana thambi Manipur da cancer kaman oibasi koi chahi tara manga degi khoi sum yengakpada hoji phogdi yamna kaman oisi nupa da lung cancer si yam kaman oire aduga hoigi stomach cancer esophageal cancer abdi khoi chakhaugi da khoi chakchara kanda changriba chakhau ki pipe si food pipe na khangnaba esophageal haiba esophagus sai esophageal cancer simayam kaman oire aduga liver cancer si yam hengale hojikse aduga all of the khoi na hana wanga leirba nasopharyngeal cancer khoi naton gi maningda leiba khoi jaga am lei yam complicated oiba anatomy masida na ba cancer si yam common ori nupa da adu nupi dana hojik yam common ori si khoi breast cancer si number 1 da lei lung cancer su khoi masing handa de aduga cervical cancer mayam na womb cancer na khangna bi ba masi su adumok wangi hana sahi tara manga ga train yengaga di handiam handare cervical cancer se adu hojik so dum wangi adu yam thajadana Oncology, ovarian cancer, thyroid cancer. Okay. Machine Oncology Peter. And high cancer since Manipur, young Wangalay, and high singing who am checking on the Takarway. Aki high doctor na Nupi Amadi, Nupada, Siguma Makalgi cancer in Hena, Tui, Natrahena Tani Habam, announcing that the Maru and a Karamba cancer in Hena, Kamanoik. Yes, Angam was other when a young Javada, leukemia some Kamanoy. Okay. Aduga. Sarcoma da solid tumor kawi sarcoma is solid tumor sarcoma groups yam common over anganda rhabdomyosarcoma embryonal kaina sarcoma sina khwangda the muscle da saru da the adigi bone cancer sumba si jodum angang thengnei aduga mit ta toba na ba retinoblastoma kaina lei adigi kidney dangana Wilms tumor kind lay and the neuroblastoma high sing jam common way aduga high sing si angang sing akhoi pok ta ngai ba angang sida dum moi si jin de yok ba high gi jin da associate tok condition mayama loina ba makhan gi oigal le ayama de hauji haibi kirba angang da leibada bone cancer aduga common noi base amara ngasai doctor na haibi kibada leukemia se karamba makhal gi oigada blood cancer si angang de akhoi gi ALL na acute lymphocytic leukemia si am common noi aduga ALL si common su oi aduga ma si am curable su oiba pi ngai da angang bucha da na ba na hena ma di curable oi hai ahndagi di aduna hojik sigi subject si tonganba hemato-oncologist kamuna phajana laingaga khoi ALL acute lymphocytic leukemia si phajana curable oina treatment tawe okay masi kari degi di thol ko jana doctor ayamana angang da nariba cancer sing si khoi chapchaba kaina thon gi habachi khoi angang da di habi ya di adubu mai genetic factor gene da depend am tawu su lei adugo mama na khoi angang si mama si already mana pregnant ori matamda khoi gi cancer carcinogen hydra cancer thon bia ba khoi chemical khangde or biological oiba agents or infection haiba tare adu physical factor khoi gi x-ray gumba x-ray exposure si chu yam phate haiba si chu another khoi factor amne angang singda khoi ki cancer gum or pia bi factor se adu ayam na jin da ayam ba yawgali adu jin da yawrisi akoina patient ama jin da cancer gi jin ama yawri harga ta cancer oido budi nate jin da yawjaraga su magi lifestyle magi hojiki environmental factor duna khoi cancer si thon bia ba support to oidragadi khoi jin je dum tumina leijane ba and jin da positive ori harga mi khudi mangna cancer to ne bi wakhan sim di
ꯊꯝꯕꯤ ꯇꯧꯕꯤꯒꯅꯣꯅ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯀꯣꯁ ꯐꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯑꯉꯥꯡꯒꯤꯗꯤ ꯊꯝꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯑꯗꯨꯒ ꯕꯣꯠ ꯃꯦꯜ ꯑꯦꯟ ꯐꯤꯃꯦꯜꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯦ ꯑꯍꯟ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄꯁꯤꯗꯗꯤ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯑꯍꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯕ ꯀꯣꯖꯦꯁ ꯑꯣꯐ ꯀꯦꯟꯁꯔꯁꯤꯒ ꯑꯉꯥꯡꯃꯨꯛ ꯈꯦꯠꯅꯔꯦ ꯑꯍꯟꯗꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯀꯦꯟꯁꯔꯁꯤ ꯋꯥꯔꯜ ꯋꯥꯏꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯗꯤꯒꯤ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯃꯌꯥꯝꯗ 1/3 ꯑꯣꯐ ꯗ ꯀꯦꯟꯁꯔꯁꯦ ꯇꯣꯕꯦꯀꯣ ꯌꯨꯁꯦ ꯇꯣꯕꯦꯀꯣꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯃꯅꯥꯗ ꯑꯦꯔꯥꯎꯟ 74 ꯀꯥꯔꯁꯤꯅꯣꯖꯦꯟ ꯀꯦꯟꯁꯔ ꯊꯣꯟꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠꯁꯛ 63 ꯌꯥꯎꯋꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯃꯅꯥꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯠꯇꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯣꯜꯔꯦꯗꯤ ꯀꯦꯟꯁꯔ ꯑꯦꯔꯥꯎꯟ 20 ꯀꯦꯟꯁꯔꯁꯤ ꯇꯣꯕꯦꯀꯣꯅ ꯊꯣꯛꯍꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯁꯥꯏꯟꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯜꯂꯤ ꯏꯕꯤꯗꯦꯟꯁ ꯂꯩꯔꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯃꯅꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯁꯤꯅ 1/3 ꯑꯣꯐ ꯗ ꯀꯦꯟꯁꯔꯁꯤ ꯊꯣꯛꯍꯜꯂꯦꯅ ꯂꯧꯋꯤ ꯋꯥꯔꯜꯗ ꯑꯗꯣ ꯑꯅꯗꯔ 1/3 ꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ obesity ꯌꯥꯝ ꯅꯣꯏꯕ exercise ꯇꯧꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯋꯥꯍꯩ fresh vegetable ꯆꯥꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ red meat ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯕ alcohol consumption ꯆꯧꯕ ꯁꯤꯁꯨ another ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ 1/3 ꯁꯤꯗ even ꯑꯩꯈꯣꯏ infection like hepatitis ꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯒꯤ human papilloma virus ꯒꯨꯝꯕ some other factor ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ biological factor ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤ ꯄꯨꯂꯞ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯒ another 1/3 ꯁꯤ ꯇꯧꯋꯤ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕ ꯑꯗꯣ cancer 2/3 of the cancer ꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕ factor ꯁꯤꯅ ꯊꯣꯟꯕꯅꯦꯅ ꯂꯧꯋꯦ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯦꯖꯔ ꯑꯣꯏꯔꯤꯁꯤꯗꯤ ꯑꯅꯝꯕꯅ ꯇꯣꯕꯦꯀꯣ ꯌꯨꯁꯦꯁꯁꯤꯅ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯇꯣꯕꯦꯀꯣ ꯌꯨꯁꯦꯁꯁꯤꯅ ꯗꯤꯐꯔꯦꯟಟ್ ꯇꯥꯏꯞꯁ ꯑꯣꯐ ꯀꯦꯟꯁꯔ ꯉꯁꯥꯏ ꯗꯣꯛꯇꯔꯅ ꯄꯟꯕꯤꯈꯤꯕꯁꯦ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯐꯦꯛꯇꯔ ꯂꯣꯏ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯔꯥ ꯋꯥꯟ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯔꯤꯖꯟꯁ ꯇꯣꯕꯦꯀꯣꯁꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯊꯤꯕ ꯑꯃꯅ ꯃꯇꯣꯝꯗ ꯇꯣꯕꯦꯀꯣꯁꯤ ꯆꯥꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯦꯟꯁꯔ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯌꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯛꯆꯤꯜꯂꯛꯑꯒꯗꯤ ꯑꯣꯔ ꯀ꯭ꯋꯥ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯥꯁꯤꯜꯂꯛꯑꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯡꯀꯥꯁꯤꯁꯨ ꯁꯨꯅꯨ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯃꯅꯥ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯀꯣꯡꯀꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯆꯥꯅꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤꯃꯛꯁꯨ ꯀꯦꯟꯁꯔ ꯐꯣꯔꯝ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏꯑꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤ ꯀ꯭ꯋꯥꯁꯨ ꯆꯥꯕꯤꯕ ꯈꯩꯅꯤꯁꯨ ꯎꯝꯕꯤꯕ alcoholꯁꯨ ꯁꯤꯟꯅꯕꯤꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯁ꯭ꯃꯣꯀꯤꯡꯁꯨ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯄꯨꯂꯞ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯕ ꯑꯗꯨ ꯀꯦꯟꯁꯔꯒꯤ ꯔꯤꯁꯛ ꯐꯦꯛꯇꯔꯁꯤ ꯃꯜꯇꯤꯄꯜ ꯑꯣꯏꯔꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯦꯟꯁꯔꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯅꯍꯥ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯦꯟꯁꯔ ꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯆꯥꯟꯁ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯡꯉꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯔꯦꯠꯁꯤꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯀꯦꯟꯁꯔꯁꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯍꯥꯏꯖꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯦꯗ ꯑꯦꯟ ꯅꯦꯛ ꯀꯦꯟꯁꯔꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯃꯟ ꯑꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯀꯦꯟꯁꯔꯁꯤ ꯆꯥꯝꯃ ꯃꯅꯨꯡꯗ 30-40%ꯗꯤ ꯇꯣꯕꯦꯀꯣ ꯌꯨꯁꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯑꯣꯏꯒꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨ ꯇꯣꯕꯦꯀꯣꯁꯤ ꯃꯥꯅ ꯁꯣꯛꯇꯕ ꯖꯒꯥꯁꯤ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯦꯕ ꯃꯥ ꯆꯈꯥꯎꯗꯁꯨ ꯀꯦꯟꯁꯔ ꯇꯧꯍꯟꯕ ꯌꯥꯏ ꯏꯁꯤꯡ ꯈꯧꯗ ꯇꯧꯍꯟꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯚꯟ ꯑꯉꯥꯡ ꯃꯃꯥꯁꯤꯅ ꯄ꯭ꯔꯦꯒꯅꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯇꯣꯕꯦꯀꯣ ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯕꯁꯤꯅ ꯃꯥꯏ ꯃꯆꯥꯗ ꯂ꯭ꯌꯨꯀꯦꯃꯤꯌꯥꯒꯨꯝꯕ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯀꯦꯟꯁꯔ ꯐꯣꯔꯝ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯥꯏꯟꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯜꯂꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯐꯥꯏꯟꯗꯤꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯇꯣꯕꯦꯀꯣꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯐꯦꯛꯇꯔ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯀꯦꯃꯤꯀꯦꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯄꯦꯁꯇꯤꯁꯥꯏꯠ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯟꯁꯦꯛꯇꯤꯁꯥꯏꯠ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯟꯁꯇ꯭ꯔꯛꯁꯟ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯣꯏꯅꯤ ꯄꯣꯠ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯂꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯐꯕ ꯐꯠꯇꯕ ꯂꯩ ꯑꯗꯨ ꯐꯖꯅ ꯃꯔꯝ ꯆꯥꯅ ꯏꯟꯁꯇ꯭ꯔꯛꯁꯟꯗꯨ ꯏꯟꯗꯅ ꯄꯦꯁꯇꯤꯁꯥꯏꯠꯀꯨꯝꯕ ꯏꯟꯁꯦꯛꯇꯤꯁꯥꯏꯠ ꯀꯟꯇꯥꯃꯤꯅꯦꯇꯦꯠ ꯐꯨꯗ ꯆꯥꯁꯤꯟꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯐꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯛꯁꯔꯦ ꯑꯦꯛꯁꯄꯣꯖꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯇꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯁꯔꯦ ꯂꯧꯕꯁꯦ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩꯗ ꯑꯦꯛꯁꯔꯦꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯔꯒꯗꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯈꯧꯔꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯑꯦꯛꯁꯔꯦ ꯌꯥꯝ ꯂꯧꯔꯒꯗꯤ ꯊꯥꯏꯔꯣꯏꯗ ꯀꯦꯟꯁꯔ ꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯔꯦꯗꯤꯌꯦꯁꯟꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯕ ꯐꯦꯛꯇꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯔꯦꯗꯤꯌꯦꯁꯟ ꯑꯦꯛꯁꯄꯣꯖꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯔꯦꯗꯤꯌꯦꯁꯟ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄꯣꯖ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯁꯨ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤ ꯆꯥꯎꯔꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯀꯦꯟꯁꯔ ꯂꯥꯛꯄꯒꯤ ꯆꯥꯟꯁ ꯋꯥꯡꯉꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯗꯣꯛꯇꯔꯒꯤ ꯏꯟꯁꯇ꯭ꯔꯛꯁꯟ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯏꯁꯥꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯁꯦꯜꯐ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯅꯤꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯌꯥꯔꯤꯒꯩ ꯔꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯇꯧꯒꯗꯧꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯛꯁꯔꯦ ꯑꯦꯛꯁꯄꯣꯖꯔꯁꯤꯃ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯕ ꯐꯦꯛꯇꯔ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯉꯥꯡꯗ ꯂꯩꯗꯣꯏꯁꯦ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯐꯦꯁ ꯇꯧꯒꯗꯣꯏꯁꯦ ꯖꯦꯅꯦꯇꯤꯛ ꯐꯦꯛꯇꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯔꯦꯗꯤꯌꯦꯁꯟꯒꯨꯝꯕꯗ ꯌꯥꯝ ꯑꯦꯛꯁꯄꯣꯖꯔꯁꯤꯁꯨ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯉꯜꯂꯤꯉꯩꯗ ꯅꯥꯕꯁꯦ ꯗꯤꯇꯦꯛ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯂꯦꯇꯔ ꯑꯣꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦडꯜꯠ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯗꯤꯇꯦꯛ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯆꯥꯟꯁꯦꯁ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯡꯉꯦ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨꯅꯦ ꯗꯣꯛꯇꯔꯗꯨ ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯑꯦꯟ ꯁꯤꯝꯇꯝꯁ ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯈꯜ ꯑꯉꯥꯡꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯗ ꯗꯤꯇꯦꯛ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯖꯦꯅꯦꯇꯤꯛ ꯐꯦꯛꯇꯔꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤ ꯉꯜꯂꯤꯉꯩꯗꯒꯤ ꯅꯥꯕ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯥꯏꯟꯁꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯁꯤꯝꯇꯝꯁꯦ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯊꯦꯡꯅꯒꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯀꯦꯟꯁꯔ ꯔꯤꯁꯛ ꯐꯦꯛꯇꯔ ꯑꯃꯈꯛꯇꯪ ꯆꯤꯊꯍꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯖꯔꯝꯒꯦ ꯏꯌꯔ ꯄꯣꯂꯨꯁꯟꯁꯦ ꯁꯤꯁꯨ ꯑꯅꯗꯔ ꯕꯤగ్ ꯏꯁꯨꯅꯤ ꯐꯦꯛꯇꯔ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯏꯌꯔ ꯄꯣꯂꯨꯁꯟꯁꯤ ꯏꯚꯟ ꯏꯟꯗꯣꯔ ꯄꯣꯂꯨꯁꯟ ꯌꯨꯝ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯄꯣꯂꯨꯁꯟ ꯇꯧꯕꯁꯤꯁꯨ ꯑꯅꯗꯔ ꯐꯦꯛꯇꯔꯅꯦꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯧꯅꯩ ꯂꯪ ꯀꯦꯟꯁꯔꯒꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯀꯃꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯏꯟ ꯑꯣꯐ ꯁꯥꯏꯟ ꯑꯦꯟ ꯁꯤꯝꯇꯝ ꯑꯣꯐ ꯀꯦꯟꯁꯔꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯚꯦꯛ ꯑꯣꯏ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯀꯦꯟꯁꯔꯁꯤ ꯁꯥꯏꯟ ꯁꯤꯝꯇꯝ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯒꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯉꯟꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯖꯇꯤ ꯑꯣꯏꯗꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤ ꯈꯪꯖꯤꯟꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯥꯔꯂꯤ ꯗꯤꯇꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯞꯁꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯕ ꯑꯗ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯀꯦꯟꯁꯔꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯟꯌꯨꯖꯨꯋꯦꯜ ꯕ꯭ꯂꯤꯗꯤꯡ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏ ꯊꯣꯛꯄꯗ ꯃꯐꯝ ꯆꯥꯗꯕ ꯃꯐꯝꯗ ꯏꯁꯤꯡ ꯆꯥꯕꯗ ꯏ ꯍꯩ ꯌꯥꯎꯔꯛꯄꯒꯨꯝꯕ ꯈꯣꯡ ꯍꯥꯝꯕꯗ ꯏ ꯍꯩ ꯌꯥꯎꯔꯛꯄꯒꯨꯝꯕ ꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯅꯗꯔ ꯁꯥꯏꯟ ꯑꯣꯐ ꯀꯩꯅꯣꯅꯦꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯅꯤ ꯖꯒꯥ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯁꯤꯟꯗꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯤꯂꯤꯡ ꯇꯧꯗꯕ ꯖꯒꯥ ꯑꯃ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯕ ꯆꯥꯊꯠꯂꯒ ꯁꯤꯁꯨ ꯀꯦꯟꯁꯔ ꯑꯣꯜꯂꯛꯄ ꯑꯣꯟꯈ꯭ꯔꯕꯒꯤ
ओइबे साइन लोबी है चाक चाबद फुनबा को चाक चाबद योप नुवाइतबा अदि चाबा तुमदबा सिसु अनदर कैंसर की साइन एंड सिम्पटम ओइबी है अदुगा एनी पार्ट ऑफ द बॉडी दा खोई अपोंबा अतंगबा खोई द लम्प और थिकनिंग मची हे लेबा ब्रेस्ट लेबी है और मसल द लेबी है सरुद ओइबी है एनी अपोंबा अतंगबा थोला गदी सिसु कैंसर ओइबी साइन ओइबी है अदुगा होजिकान दा खोइना अनोबदा खोई लाइहोक्सी am toina hogunba aduga hakchang body weight si akoina body weight diet control tawdana body weight si khangta tabugumba okay adi muscle pain joint pain am tawgunba sisu yam kininga oiba pona moi aduga ariba khoi sambru da machu hongakpa size hongalakpa sisu another cancer or chance le adu manipur de lung cancer jam common oibna khoi lok khubse lok khubsi cheyol amma ni ge henjelaba pharak taraba adu oregadi akhoi mi si heavy smoker oiraba lok khubsi cheyolani sujalaba adi masaju chai yang ma sujalaba nongda chur machai or birisi machai tara ma tranga ma yam heavy smoker oiba group lagadi madu akhoi screening phana tawdabi yadebo adu lung cancer si yam common oibnina khoi lok khubsi yamna tarai lobi adi aduga lung cancer adubu doctor says de kitang marak thatsaraga lok khubas says de ngasai gi allergic ka haiba masu le aduga chayola ma phana khugulak pase akhoi gi tobacco smoker kan season user sida sida di kamaina differentiation thambai ayam mana allergic ki oiba posina yam ma de adu kuina chayola ni wang lana torpasi moisu towi ai adubu atoba makhan gi allergy ko oiba condition me am leire aduga ayam mana di ngasai gi dry cup se chayola ni sujalaga di akhoina allergic la or lungs ta TB naribra or cancer naribra haibsi khangduk to biya dreba laili lobi biya deba adu khangta nei na hajin se hojiki lungs ki matang se aduga khoi gi alcohol user sigi matang se di keno da liver da lakpa cancer sina kamai to ka thambi mai gi signs and symptoms se kamai lak liver ki chaya mana mayam si hojikan si puksi ultrasound se nung leibra kaina khoi lowumba am tongnei moda liver da matum macha ma khoina space occupying lesion na matum macha ma thengnaba madu thengnaragadi masi patient je ayam da pung nai kaina haib jawe liver si da tumor si le kan da pung na bajina hana mai complain oi jawe pung nai haib digi khoi ultrasound lower kan da phangakpa kharam na chaba tumdaba khotaba lakudagi or jaundice torpudagi khoni yengubda sigi gallbladder da natraga liver da leiba pochina khoi manungi bile duct si compress torga khoi jaundice la pu jawe simaina khoi ngan hairap mai problem du lega di chorok pa khoi chingnabi aba symptom ni simam se aduga ngasai gi doctor na bone pain the muscle pain gumba or natraga bone joint pain se am toina tawraga ti sisu cancer gi mai gi symptoms amne haibirisa kitang elaborate to bi yabra cancer hai bisi kamai to ge da khoi carcinoma mai gi chemical mayam thoye body da maji abnormal khoi chemical ngakni chemical singsina body gi metabolism khoi hakchang sida chal thaga machi oigedo ba posi oigedo si oidedra metabolism chakhiba adu tumor di kana ba haiba khoi chemical mayam se tumor di ma masana chungjaba se mon di kana je ba aduga mana chungjai pose body gi atopan organ parts in di mana khoi metabolism mon manina muscle development mana disturb torokani adigi massage power massage sondharakani digestion toroi adigi chupsan bawalakani mathang tokpodagi mai body se masai gi malnutrition lakpodagi di muscle pain na chingba joint pain haide muscle du na ngasai gi ligament du toroga bone ani do gut or lije doine ba muscle do weak oiramni na phajana ngasai atrophy to one pixel abni na ligament no support to vidramni na khoi joint se dum narane ba ana joint adu mayam sina symptom ne na sum chingnabi ai haibni aduga patient ama mayang kangjela ba body si chikpa na ba toroba laihuk sum chela ga di akhoi yengdabi ya deba maram de cancer si form to bukanda laihuk thon bi aba chemical khara hoina viral fever ro kan da laihu hoidana adumai tokna virus sina laihu thokpe aba chemical khara puthoe body da aduna laihu hoba adumaina cancer su mai laihu hobe aba low grade fever hai tare khoi TB gi type ta khoi gi laihu se yam kan hai di hoidaba low oina dum leiba chin khai kai na haiba mahau khangde haiba adu nong da orem je laihu hoye haiba masa si yam khingdaba khoi gi sondaba nong uba ko si mayam si manung da leiba tumor si gi chemical sina khoi toxic oibani na body sida
sagi tohle ineba. Okay, any kind of muscle pain, joint pain, and whatever pains a lakma matamda, the fever gumba city dum loina rakane have fever loina kusiawi, aduga some have the body weight am low shalagadi, a ho ying the yadre. Okay. Body weight am low shalaba, muscle pain joxilaba, loss of appetite. Lahukre oxilaba, loss of appetite lagadi, adum matuching. Okay, see, high risk symptoms in saying as I ahanda mula akanda, ngasai hepatic touch togre, liver gi matanse. Sometimes a coin something is about the fatty liver in a hek ladies. Masigi high river fatty livers in a liver cancer, liver cirrhosis, like chances the one, brand liver gisi, the second liver, fatty liver, na cancer toll I was the scientifically proved like day, with the tonganba, liver giba. Subject amana moi liver fatty liver ki treatment lai adu cirrhosis ki su tongan ba alcohol related cirrhosis kaina lai aduga hepatitis B or C na ba kamu ki liver si healthy hoiti ba moi si liver cancer la koi chance wange adu hepatitis ki vaccine ji kafu bu se masi su prevention way liver cancer ki yam nungai doctor do khanagre mostly yam na common noi be liver ga lung cancer ga dikhana re duga khoi kitang changjala ga sai doctor ne yam common noi na no pi de tholak pa like cancer si da har ga breast cancer ovarian cancer duga cervical cancer ki matang sa so the signs and symptoms se kitang also thambiram breast cancer si manipur yam common noi ayamana patient si akhoi gi opd lak matam da khara madi ai gi breast da sam lamam leire matum masam leire yokchang moru mu chawum leire haibi chawi sampra mu chawre haibi chawi or sometime ai gi breast da jaga ma khoi gi kano se skin si ngali toroga khoi gi komda gi makuman mongda sen chokwa jaga yawi adigi nipple khoi gi breast gi nipple si da discharge e gumba akhoi gi adumba thorpa yawi kaina tawi khara me segak da matum thengni hai iru jabada sapono da segak da matum thengni kaina lakpu yawi masi breast cancer gi sign ni symptom mai bisina patient na feel tawse sign na bisina khoina ubuse ada sign and symptom je am badum puna chatkale ada masana matum do ma thengnare pairo ka da matum leirame yeng kan da ujure ada man su paire yeng ada breast si am common oi am breast cancer se aduga cervical cancer da ayam mana common oi ba complaint si khoi discharge se nupi gi khoi gaini gi oi ba complaint se ayam mana su haido kan de hoi ji imung si da maroina ahan jing si moi hangoi na haidok ti yam kuin thame and stage 1 da 2 da phaga do ba cervical cancer si moi na haidok tab gi stage 3 da or 4 da lakpyam jawe ayam mana cervical cancer si yam ngan na khang di loina almost 90% cure oi ba yabne ba and moi the complaint lai si discharge vaginal discharge si khoi gi manam namthiba makhal gi foul smelling discharge over ma hai kharam ne e chatli hai ko adi kharam na chaning ye hai adi khwang na ba si saru gi oi bane na khanjar ga chu manung da jai cervical cancer na mi chu khwang na ba yai ba khwang na ba se very common in women di women oi man di jai cervix uterus si da ligament khra tungi khwang si na pi ba aduna tumor si na lumdhara kan da jai gi ligament do stress obni khangde or nap ta compress obni khangde tor ga khwang na ba or phaigan ji chap ya da ba na ching ba complaint am tawale anu si ju cervical cancer da maroi na hoji ki phata ba chatpa aduga e chatpa ko si maram sima yam oigale complaint sima masi aging factor koi gi chahi yamna changthal kanda khangak pagi chances ne no wang habadi haidoktrabani na ya mana advance ogila maroina elderly oiba patients sing di moi mai macha machu gi da haiba hangoidana haidab de ya mana stage khara advance oi lakale aduna ahan oiba elderly female sing ji family gi miyoi singina aina hygiene se khidang moida sigi idea ji hangmam change ahan ni na moidi haigandaba leminary na aduna laying basi adum tawdor na ngan na laying thogadi cure oi biaba aduga cervical cancer si ahan da na baga na ha da na baga ahan da na bane na curable oi okay mandi ahan si di hormonal level si ne mabani na aggressiveness of the tumor si hande ba aduna chahi marphu suba humra suba adum loina cure oi biabi chan chang wange laying da badi yadre laying ga dongni cervical cancer se tawbadadi kana tholak pa se haidok pa du yam change hai bane hangom ma sange masi ayam man hangande ado khoi family member ga ina khara hangoi daba mai gi nangna ba angang nupim sam ne hangbiraga ko sima yam darkar oi ran khal hoi edu ovarian cancer de la ovarian cancer si gi chap chaba khoi gi sign and symptom ai bi yam chappa kano di leiti adu bu common oi complaint je khoi de lakpasi
चाव तुमदबुंग पुक्सी कन कंखटपा हाइबे याम तगुल्ले अदिगी खरा amna सिजु ख्वांग लाबसम तवे अदिगी चनिंग सि तोंथोरपा पाइबदा आइसि नोइथुए गायना खनबा अदो खरा नोइबे मिददी मसाई ओभेरी सिगी ट्यूमर से चौथोकन माइगी नोइबे सिना ओइबोय निंगदना माजे खंगदबे हम जावे अदो अनाब से ट्यूमर याम चौबा साइज इवन 20 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर चौबगा यावरियबा अदि याम नोइबा पुक यामना फेट याम लेबा कांगु नोइबा कांगु दुदी ngसाई ngana खंगदबसु यावे अदो पुक से चौथोरपा अदगी अखोइगी ngसाई ai हाइजबा अखोइगी इ चटपगुम हे तौराबा अदि ख्वांग नारकपा अदि चाबो तो नुक्सिनम कागनबगुमबगी कंप्लेन साम दैगलबा सी ओरेगदी अखोइ खितंग एब्डोमिनल एग्जामिनेशन तौबे यात्रे ओबेरी की मतंग से अर्ली साइंस ने ngसाई डॉक्टर ना सुमा कोइना नैनजरी से अदुबु हौजी कोइना आहामबदा सुम नैनरी से अंगांग दमा नैनरे देगी लंग कैंसर लिवर कैंसर ओवेरियन ब्रेस्ट कैंसर अदुगा सर्वाइकल कैंसर की मतंग सुमा हाइदा कमन नोइना कैंसर से मखन मखन ngसाई डॉक्टर मखन मखन मयाम मा कोइना सु पनबा हाइतबा मयाम मा यावरे हाइरिबा मयाम सिदा कमन नोइबा कमन हाइतारे साइंस एंड सिम्पटम्स है साइंस स्रेदा मरुइना ऐसे कैंसर ओइरंबे याय और चिंगनबे मासी डॉक्टर दा ताना दबा यादे येंथोक्तबा यादे हाइना थोलकदबा लाकदबा डॉक्टर गुनाक्ता लाकदबा से करम कांदा कमन नोइबा सिम्पटम्स से लेर कांदा साइंस से लेर कांदा लाकदो आई ngasa हाइजेगिबा 7 वार्निंग सान हाइतारे हुजिकती साइन जिंगदो हुजिकती तरेते हेले इबन निपान मापन सुजले आई साइजे ममांग हाइजेगिबदो ngसाई वे लॉस am oiraba bleeding any unusual area dik bleeding toraba adigi healing togdaba mafum masum leisalaba adigi khong hamba chang nairaktraba khong hamba constipation ga diarrhea ga sum alternative on simple toksilaba ko adudi something intestine kenom leirabuni khong hamba di yausilaba or black color khong hamba black color si ioni yoroi sometime akhoi upper GIT saida torogadi e si black oil tholokaneba adu fresh oil tholoi jasna lower side kineba rectum ba area da dikha ngang tholokaneba anu khongam matamda amu machu jam jausilaba masi chakhok chok medu tawi atopa factor mayam su lei adu khoi rule out tokdabdi ade adu khongam da machu e yausilaba or black color ri khongam ba adigi nupi da haigana ngasai e chatpa ko private party e chalakpa phatawdi tholokpa adigi chabada phunba khoi food pipe si chawa phunba se esophageal cancer se ai sing thak pasi yar mane ado hojikti sing thak yadre or ai chak chabada phulle harik tadi maji smoker oraba alcoholic am sinaraba ko khaidi gum am sinaragadi maji swaida chabada phulle hairagadi khoi esophageal cancer se khoi chingda yati ada sigi science am leire adigi aina hauji doctor da marak thalaga amu hangzari be question sina kari gino habe matamda maroina ngasai koina hawgalakpada signs and symptoms doctor na panbigraga su koina different types of cancer se chatharakpa matamda mai gi symptoms se harakpada sometimes viewer yeng video me amse confusion se pe yawe aduna back amu chakhala kanda whole as a whole in cancer signs and symptoms se kari no amtanga haibidadi nungai ni haibegi damta nai nongtang repeat to han jani ma doctor da adubu yam nungai jai aduga hauji masi ma khasum chatara kan doctor detect tobagi pot amasu doctor na panbigre aduga treatment modality se koina kamandi yam oiraga makhan makhan di yam lei hairaga su ngasai degi koina amamam tang oina lokhat khibada lairi besida khara khara chakhala kanda example oina lung cancer aduga liver cancer common oibase lokhat saraga aduga no pi gi da na hauji hari bese the treatment modality sigja kari kari oigeda ke ahambada lung cancer ki ki han haibi yes cancer treatment si multimodality treatment ni moise have treatment si ama khatang single type of treatment ni yadaba aya mana general oina khoi treatment si combine tawi surgery radiation chemotherapy adu targeted therapy kaino ji anu no thokle aduna hojik lung cancer da aya mana hek detect tor matungda CSC 1 gum leiraba or 2 or very early 3 gum leiragadi surgery tor lokthokadong le surgery tor yam cheng lokthoni lokthong matungda mai biopsy si yeng kan da biopsy report si matungina radiation ju darkar rokpi ai oida bchu ai adu chemotherapy si ju pidoi ne ba thaturuk se adu lung cancer si lying matamda surgery darkar hoy radiation darkar hoy chemotherapy darkar hoy adu hojikti chemotherapy de gi henba khoi gi targeted therapy na genetic level da kumdharaga cancer cells na chariba keno si khoi gi chinjak si kaino si genetic level da khoina thigal laga madu block tong no ba hidak sine ba targeted therapy ase guli one su phangi injection su lai even immunotherapy achi mam ji sinarga cancer se khoina ohum thongna simana laingi lung cancer da aduga ngasai ama haibi ga dona lung cancer liver cancer gi si ngal angan ba oiragadi khoi size around
3-4 centimeter की मखा द लेरबा अद मा लेबा लोकेशन से हम कॉम्प्लिकेटेड ओइदबा इजीली एक्सेसिबल ओइबा जगह ओइरगदी सर्जरी तोरगा फजना लोथोपि है मदु म लेरे सर्जरी से खितंग वारप तोबा ओइरगना रेडिएशन जो तोबि है रेडिएशन तोरगा टेक्निक से अनो नोबा होगी SBRT हाइबदि अना मफम दुदंग खलगा रेडिएशन पीबा अतै जगह सोंदबा रेडिएशन तोबि है और अमना होगी ट्यूमर से सप्लाई तोइबा ब्लड वेसल से खंगदोगा मसिदा अखोइना केमोथेरेपी काप्सिलगा ट्यूमर से हार्ट अब होनबा अखोइगी कैथेटर बेस हमसु लै सिसो अखोइ सिनै अदुगा अतोपा मसाइ केमोथेरेपी टारगेटेड थेरापी हाइजबदो अदुगी सुजो अखोइ सिनै अदा लिवर कैंसर से ngन खंगगदी साइज पीगदी अदुम मसाइ सर्जरी तोरगा क्यूरेटिव अटेम्प्ट तोबि है अदुगा बैक खितंग चखल सरगा लुकेमिया अमदी अंगांग दा हौजिक हाइबा मसल अदुगा बोन पेन गुम लाक कांद मसिना कैंसर लीड तोबसु याय हाइबसे सिगुम बसदी लुकेमिया गा ददी करा माइनर ट्रीटमेंट पी लुकेमिया जी आई सामगी सब्जेक्ट ओइद्रे आई सामगी रेडिएशन ओंकोलॉजिस्ट नि चरokpa अखोइना जनरल प्रिंसिपल दा लुकेमिया जी ट्रीटमेंट तोबसी केमोथेरेपी से मरोय हेमाटो ओंकोलॉजिस्ट कोबा होगी टीम हम लै स्पेशलिटी अमा सुपर स्पेशलिटी सब्जेक्ट अमा लै सिसिना मोय सिंगसिना होगी अंगांग सिंगसि केमोथेरेपी पी अदुगा रेडिएशन जी सम टाइम अखोइना प्रोफाइलेक्टिक रेडिएशन ब्रेन दा होई पी बे होय पेशेंट से मरम दि का बे केमोथेरेपी से ब्रेन की पेन के मास दा चंग मंगम देव अदुना हाइयें कोना सही खरे रिकरेंट लापि चांस वांगो ब्रेन दा अदुगी प्रिवेंट तौनबा कोई रेडिएशन की रोल से कोई ले अंगांग सिंग दा टेक्नोलॉजी से इमेजिंग टेक्नोलॉजी डॉक्टर करम बदी सीजन का तो मसाइ की कैंसर ट्रीटमेंट से तौर पर मतम से कैंसर ट्रीटमेंट दा इमेजिंग से मरोय इमेजिंग से याउदन दे कोई एनी सर्जरी और रेडिएशन और केमोथेरेपी दा कोई उपाय यादेबा मरंदी अहमदा डिटेक्ट तौरनी कैंसर से डिटेक्ट तौर मतुंगदा अखोइना अमुक ट्रीटमेंट तौरगा रेस्पॉन्स तौब्रा से इमेजिंग येंगदोइनी अदि अखोइ इन केस सर्जरी तौगे हारगसु रेडिएशन तौगे हारगसु टारगेट तो खजि ट्यूमर दुगी लोकलाइजेशन म चंगीबो सिगी पोसी इमेजिंग सिना अखोइद मतेंग पिरकदोइनेबो अखोइ जि मेनली सिटी स्कैन सिमा अखोइ कमनली सिनारे MRI सिनै अदु PET-CT ना अखोइ अनोबा टेक्नोलॉजी सिना फंक्शनल इमेजिंग कवि मोइसे हाइबदि अखोइगी ट्रेसर खरा काप्सिलकांदा बॉडी सिना लौर कांदा ट्यूमर सिना होजिकी ट्रेसर सि रेडियोएक्टिव आइसोटोप खरा माना लौसिंगरनी अदुगा माना मधु लौसिंगबा जगह से अखोइना कैमरा गामा कैमरा काइना अमले अदु येंगांदा करम जगह दा लौसिलगे से खांगदा ट्यूमर सि फादोइनेबो अदु फंक्शनल इमेजिंग नि मोइसिना अदुगा MRI दिसु हम एडवांस टेक्नोलॉजी लै होजिकि अनोनोबा सि अहुम सि याम मरुइबा इमेजिंग ने खोदि सिनैसे होजि कोइना सि लोइना दरकार होय हाइरिब टेक्नोलॉजी मैम से एडवांस ओरब सिंसे मणिपुर दे अवेलेबल ओरब डॉक्टर हज ट्रीटमेंट जे पेशेंट्स इन एनीथिंग लापो मतमदा मणिपुर से जस्ती म हॉस्पिटल से चलगा और नत्रगा सिगी मफम जे चलगदी आइगी सबसाब लाइंग बसे फंगनी हाइबगी दुबगी थाजब से लेरब डॉक्टर ले होजिक आइना वर्क तौजरिबा अमेरिकन ओंकोलॉजी इंस्टीट्यूट कोई बबिना स्पेशलिटी हॉस्पिटल से मसीदा PET-CT की फैसिलिटी फजन ले रहे अदुगा MRI गिसु लै और CT स्कैन लै अदु PET-CT दिसु कोई ट्यूमर मखन खेनमी मतुंगिना मु PET-CT की टेक्नोलॉजी हम खेनेबा मदुसु अवेलेबल ओय अदुगा इवन कैंसर नतबा अतोपा कोई कार्डियक प्रॉब्लम और किडनी प्रॉब्लम लेबा पेशेंट गिसु इमेजिंग टेक्निक असिदा कोई तवई येंगी लिवर से क्याम सोए और किडनी से क्याम सोए हार्ट से क्याम सोए हबसी इमेजिंग अदुम डिटेक्ट तौबा मखन की इमेजिंग मैमसु अमेरिकन ओंकोलॉजी दा फैसिलिटी लै हजी अखोई की टॉपिक सिदा संक्शन जरागा डॉक्टर रेडिएशन थेरेपी की माइगी मरु एबा रोल अदुगा करी रोल से अखोई की सिगी कैंसर ट्रीटमेंट से तौबा मतमदा मरु एबा माइगी एडवांस टेक्नोलॉजी से सिजनरगा लैरिबा रोल से करी नो हाबसे डॉक्टर मियाम दा संदोक नमतंगा हाइबियु रेडिएशन थेरापी से कैंसर चामा पेशेंट 60-70% दे दरकार होय रेडिएशन जाउदना एनी कैंसर हॉस्पिटल अमा एस्टैब्लिश तौबा यादि इनकम्प्लीट एस्टैब्लिशमेंट कवे रेडिएशन की रोल सी इवन रेडिएशन मतोमदना लाइंग बियाबा मखन की कैंसर सु लै अदु ऑपरेशन लोरकांदा रेडिएशन पीबगी रोल सु लै अदु ऑपरेशन लोरकांदा हेंग लौथोखिबा जगह सिदा अमु हरपि आइबो मीन उबंगमदबा खोइ माइक्रो रेसिडुअल डिजीज कवे याम पिकबा मदु रेडिएशन पिहौरगदी हौरोइ जइनेबो अदुना एजुबेंट ट्रीटमेंट होइना आफ्टर सर्जरी रेडिएशन की रोल लै अदि सर्जरी खरमददी खोइ रेडिएशन ना तौरगा ना पिक्सलगा लौथोकपा एग्जांपल खोइ रेक्टल कैंसर खोइ रेक्टल कैंसर सिदा खोइ अहामना सर्जन सिंगना खोइ हाइकदोइसे रेडिएशन पीबीरो अदुगा सिंग तोहनबिरो अखोइ ऑपरेशन तौरगे अदमाइना रेडिएशन से बिफोर ऑपरेशन दसु दरकार होय आफ्टर ऑपरेशन दसु दरकार होय माइगे डिजीज की मतुगिना अदुगा पेशेंट सिना हाइयेंग सर्जरी सु यादबा
और केमोथेरापी खतन जो लाइंग मंगम दबा लाकन द रेडिएशन जना पीरगा मागी मतम खरा मागी पेलेटिव ओइबा हाइबदी पेलेटिव हाइबदी मागी क्वालिटी ऑफ लाइफ टू लेजरगा पेशेंट दुगी ट्रीटमेंट अमु तोरगा यामनो क्वालिटी ऑफ लाइफ टू फलगा मागी स्टेज 4 की पेशेंट दा सिनबा मखन की पेलेटिव ट्रीटमेंट जो रेडिएशन तो भी है रेडिएशन ची सही की साइज जो हेड एंड नेक रेडिएशन हम रोल ले रहे और हेड एंड नेक के अयाम ऑपरेशन तो भी अब जगह ऑर्गन प्रिजर्वेशन तो दोई नहीं हाइबदी पेशेंट दो ऑपरेशन तो बदर ऑर्गन दो लोग खरगा हिंगा सु क्वालिटी गौर दोई नहीं अदुना ऑर्गन प्रिजर्वेशन की रोल सी हम ले रेडिएशन दा अदुना होजिकान दी ऑर्गन प्रिजर्वेशन की रोल ले रहे ब्रेस्ट दा थाइना दी ब्रेस्ट से पुल लोग थो में पेशेंट जी हिंगा कांदा मागी माइंडसेट ब्रेस्ट बॉडी इमेज मांगबनीना डिप्रेशन की ओइबा ना मैम लाफियाबा होजिदी कम दौरे अखोगी ब्रेस्ट सी अनाब जगह खतन लौथोकपिरबा लंपेक्टोमी कवी अदुगा रिमेनिंग होल ब्रेस्ट सी रेडिएशन पीबा सिगी टेक्निक सिगा कंप्लीटली ब्रेस्ट लौथोपगा सब मानेबा कानावसे ऑर्गन प्रिजर्वेशन सी ब्रेस्ट सम कानारे होजिजी कोइना रेक्टल कैंसर जो कोई सी नहीं हेड एंड नेक कैंसर तो चम कानी ऑर्गन प्रिजर्वेशन की रोल से इवन सरकोमनाबा बोन कैंसर नाबा पेशेंट हम थाइनदी मागी लिम से पूरा कथलगा इम्पोटेशन तौवे याम नुंगाइते पेशेंट हिंगगसु खोंगदु नाम यावदन हिंगबा से नुंगाइते हुतिदि कमाइन तौरे अखोई सल्वेज सर्जरी लिम सल्वेज सर्जरी ना कोई खोंगसी लेहनबो होनबो अदुगा ट्यूमर दो खितंग लौथोगा कोई खोंगसी थमगा माई पेशेंट से ऑर्गन से प्रिजर्व तौरगा हिंगबद क्वालिटी लेनबा सुम कांदसु रेडिएशन रोल से लेबो ओके अदुमाइना कोई इवन बोन मैरो ट्रांसप्लांट तौबदसु रेडिएशन रोल दुम ले ओके आज हाइड से रेडिएशन थेरेपी की रोल से अदुकी मतिक चावे है डॉक्टर ओके बट प्री केनो दा सर्जरी पोस्ट सर्जरी अनिमक से दरकार होय है अदु मसी हाइड पोट से डॉक्टर कंप्लीटली मियाम न अवेयर ओइदबसु लेरमगनी हाइना थाजनी अदु डॉक्टर न साइस पनबिगी बा एनी हॉस्पिटल में लेबद रेडिएशन थेरेपी से लेगदबनी यूनिट से लेगदबनी हाइड कैंसर की हॉस्पिटल दा अदु मसी की पोट से मणिपुर दा हौजिक लेरी से करम बददी लेरे ngasai डॉक्टर नबदी बबीना स्पेशलिटी हॉस्पिटल पनबिग्रे अदुना तब अतोप से लेरी प्रखमाई बबीना होजिकी अमेरिकन ओंकोलॉजी इंस्टीट्यूट के ओनेदी होजिकी ओनेदी फुल फ्लेजर ओरे अदुगा अतोप होसान खरा अनोनोबा होजिकी ओनेदी अखोइना लेबा फैसिलिटी सी आई वखंददी लेतेन खले होजिकी ओनेदी लोइ सुनबा हाइबदी पेसिटी अदिगी रेडिएशन की फैसिलिटी सी मैम से खरा अंदर रेडिएशन की फैसिलिटी लेरेगा पेसिटी लेतबा और सर्जिकल ओंकोलॉजी लेतबा खराब सर्जिकल ओंकोलॉजी की फिजियोथेरेपी लेगा केमोथेरेपी लेगा रेडिएशन लेतबा हाइबा अदुमाइना दैनबा अदो अखोई अमेरिकन ओंकोलॉजी ओनेदी पुलप मल्टी मोडेलिटी से जिको ओनेदी अवेलेबल होरे अदुगा टेक्नोलॉजी से हजिक एडवांस टेक्नोलॉजी मैम हम लेरे ने डॉक्टर ने तापिर कन्वेंशनल ओइबा से एकदम सिजनबल से लेरीब्रा अदुगा मसीगिना डिफिकल्टी अदुगा डिसएडवांटेजेस करी करी लागनी कन्वेंशनल रेडिएशन टेक्निक से हजिक ऑडिटेड होरे थाइना 1980s अदवाइदा होगी ट्रीटमेंट तब रेडिएशन से होगी बॉक्स टेक्निक है मांग पीरगा रेडिएशन तब की हिसाब से 2 डायमेंशन मसीगी कन्वेंशनल टाइप से हजिक चानद्रे मरमदी कन्वेंशनल रेडिएशन तबना साइड इफेक्ट याम हेनबा अदुगा अमना डोज से अखोइना 70 ग्रे रेडिएशन डोज से पीनिंग मफम से मसागी साइड इफेक्ट तो हेमन 70 से योंगम 60 पीर तोकदो अदु ट्यूमर पिक्सल रो अदुना कन्वेंशनल की रोल से हजिक याम लेत्रे एक्सेप्ट पेलेटिव केयर है मतम नाइबा सरुदा मसलदा नारे पेन तौरे है पेन किलर की अखोई लाइंग हाइतरेको सुमदा अखोई हजिक कन्वेंशनल सुमसे सिनाबी है अदुगा क्यूरेटिव एटेम पेशेंटदी हजिक एडवांस टेक्नोलॉजी याउदबे नसाई डॉक्टर ना ऑर्गन प्रिजर्वेशन की मतंग दसु रेडिएशन सिना मतेंग याम पांगबी ना हाई ग्रेस ऑर्गन प्रिजर्वेशन से हजिक खोंगी लिम कुंबा की तक एम्पुटेशन कुंबा तौबदसु तोहंदबी याय है की पोरम ने ब्रेस्ट कैंसर दसु ब्रेस्ट से पूरा लौथोक तबिदा लंपैक्टोमी तौबी की अदुगी केनो ले हारे अदुगे हेड एंड नेक अदुगा अतोपा ऑर्गन गुंबदी करम करमबा प्रिजर्व तौबी की सी रेडिएशन थेरेपी सिना तौरकान रेडिएशन दा कोइना प्रोस्टेट कैंसर अदुगी सिंखाव की कैंसर सिंखाव कैंसर सिसु यामना ngनबा ओरगदी खोइना सर्जरी तौरगा ट्यूमर सी अखोई लौथोखरगा मदुदा केमो रेडिएशन का तौरगा लाइंग खलम ले सही याम एल्डरली ओइबा पेशेंट अम लेरे अदुदा सर्जरी से पूरा इसिंग गाव लौथोगा लेबदो पामजदे आई ऑर्गन प्रिजर्व तौनिंगेना हाइरगदी अखोई जिकी रेडिएशन ने केमोथेरेपी ने तौरगा तौबी है इसिंग गाव कैंसर सिसु को अदुगा प्रोस्टेट कैंसर इसिंग गाव मखादा लेबा ग्लान अम लई नुपादा लेबनी सिगी सिमकी कैंसर सिसु सर्जरी तौदना
radiation organ preserve to be. Okay. Makan the Ausiki lady organ preserve to Wayaba says, see how things like Dr. Panbigriba Makan Silade. Aduga Dr. Nasuma Sahai American Oncology Institute Ki Matang the Mapan Bigrisa. Says treatment facilities say cancer the coina available loiba. Some have the Babina Gita was the doctor presently Pubidi Banina. High Bestigi Matans the cancer say common noiba Karadul Natana to go Hoi common noiba Swaitare Makan se Karam Karama Makal treatments high hospitals the provide to Hosiki. Hosikoina Ayamba, I know modalities I am a lady, surgery, surgical oncologist, department later, medical oncologist later, radiation oncologist department later, nuclear medicine later, and the radioactive iodine therapy, thyroid cancer now patient gacy, operation lawyer Matunda, Mapanda Salaga, iodine therapy problem, lay, lama problems. And the Hojik American Oncology, the radioactive iodine therapy, Hornena. Inauguration to building lower within few days patient low horani matang. The bone marrow transplant to facilities later in the management kamuna information to and after some time bone marrow transplant tropia bigi consent and the Manipur Hosik doctor cancer gi nabagi sang say different magi cancer different types of later banina angang digi or so digi till ahan adult or rapokta magi different stages that cancer gi sigumba makan sam to banina chang se wanga banina haitare anamana cancer se hek detector or na hai matam se the Manipur lying the bit ma panda sat pegi sigumba gi hek ladies masi doctor na akoi sedeti han di yeng ni referral tawrakanda mapanda chatweni refer tawrakanda masikaram kanda no koina mapanda lying ba chatpe yagani haina doctor na refer tawdes or na treatment se sidai adum tawi ai akoi hoje advance oirabani na haibegi sugumba hoje panbigri ba American Oncology Institute na so hairi adu sigumba babina da phange haibegi different types lady adu bukaram matam dano refer tawrakanda koina mapanda lying ba sakadabas ya moru ba question ni hospital में establish तो मुतम्दा अनाव लाइंग से आयामना common cancer खरगिदी facility से तुम लोग ले रहे मनी अदो uncommon होइबा cancer लागदी high बा particular cancer तो की होइबा specialized होइबा center अम्मा दिता का वर्क करनी मन भी setup तो जैसे कि uncommon होइबा cancer मखल की कंडी stage और type तो की होने दी मफम दूधी already हाने establish तो बनी ना service में फंसे तो ही नहीं अदो में हम condition लागदी differently अकोई थानी अकोई ने cancer चामन को चामा Shadel lawyer laying have the Hoyaroi. Any hospital is yadi, chocolate and a high hospital in Gisu, Mogisu, uncommon case Lamutamda, which why. Example of my nasopharyngeal cancer, see Manipur, Northeast and Nava cancer, not on Maninda. Delhi Bombay, the cell organ, the Moishi cancer is uncommon way with them. A queen lying Baduga, Moy lying qualities of Queen Helacanebo. One of the keys, a Hoishi Lainam Wipanina. A semi to the tumor dugi Matugina center se. Karmajaga the Hena, facility like have a poor Sulakani. I am a common winner, now cancer you already, which is the labor facilities na Yarena, the mine hijab. Yamno as a doctor Gangasing Atang Paminavasi, Manipur, cancer gi lying atuga radiation treatment, siki radiation therapist in the cancer, the Karamina Mating Pang, Habiki Matang Su, Hana, Queen Kangam the Sukange, Aduga, cancer siki Matang the Su, Yam the dreaded Oitarasu, Masikaram Kanda stays the lying a Kanda Kadaibo cured over Yai Habiki Potumus lady, Dr. Luis Lapastamayamgi, as a whole on viewers instead of message something Tambira Yamno. I know hygienic cancer, Chamada Humdradi, early detect or screening Toroga, must cure BI. Sima Maruade. Although cancer tone basi, tobacco sima yamcho factor ni, and tobacco ne, aduga body si, exercise for them matamchanto viva, wahi matamatangi, fresh vegetables, pajan sabiba, the body wet, hegalandaba, go. Aduga red mississabinu, alcohol tadopio. She Maru factors is in I am but I do Yargadi hepatitis Kumbagi vaccination Tona, I am Karane Kale. Yamnoise, Dr. Dhaneshor Sharma, SKTV, my Ketaki Takapong Cherry. Nasigi Oinadi, Hakshel plus Matanga Sida Losenjeri, meeting Tabir Punampo Ankana Krum Cherry.